noma konke lokunye bewungede wakubona noma bewungede wakubuka onke malanga, kepha sandla usibuka hhayi nje onke malanga, kepha umzuzu ngemzuzu cishe sandla yindlo loyibukako. Ubokhumbula livi lenkosi lithi uNkulunkulu ukubhale esandleni sakhe. Njalo mabuka sandla sakhe ubona wena ungukhunjuliwe wakhe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Asibuyele kuJohane sahluko 2 verse 3. Kwathi kube linathwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye wathi, sebade liwayini. Unina waJesu bekangaya kulo mphathi walo mcimbi, njengaloku siva kuthi liwayini lathi selibuyile, kwayiwa kuye walinambitha. Bekangaya kuye unina waJesu athi, sekude liwayini, umcimbi sale uphela. Futhi-ke asinake lokuthi lo mcimbi awumiswanga ngenxa yokuphela kweluwayini. Kona bese kude sizathu kangako sekuthi lo mcimbi ungachubeka, ngoba lokwenta injabulo ibe khona kulo mcimbi bese kuphelile. Kepha siyayibonga inhlakanipho yemuntu lo njengaMariya, lo ngasho ukuthi asale kuphela ngalo mcimbi, lo ngasho ukuthi asale kuphela ngale mpilo, lo ngasho ukuthi akusale kuphela leli khaya, kepha lo nyenya aye kuJesu athi lokungaba sizathu ukuthi impilo ichubeke ibe khona la, sekuphelile. Ngalamanye amagama, bona yeJesu kuthi wenda njani. Ngumthandazo lo yosihlobo sami. Bona Jesu kuthi wenda njani. Ngiyamthanza nalo verse 10, ngicela kuzobela kuye lamhla, lokunye siyawubuye sikubone. Verse 10 uthi, wefike wathi kuye, wonke umuntu ucala ngekukhipha luwayini lelimnanzi kuqala, bese-ke kuthi nase banathe kakhulu benela, kube ngikhona akhipha lelingemnanzi kunelekuqala. Kodwa wena usuka ubeka lelimnanzi kuze kube ngunyalo. Lo mphathi wemcimbi sobabada lo mkhwenyane kuthi uyathi wende into lengavami. Haleluya. Eyi, kutakwendeka into lengavami la empilweni. Uthi uyathi wenda into lengavami, kuye kucalwe ngeluwayini leli mnanzi kakhulu, bese kugcineni-ke ungabanika nje bantu, ngoba libe mnanzi lekucala, lekugcina kusenanzaba. Uyathi umkhwenyane wathini la ngijake khona, kude la kusho, ngoba labe bacabanga ukuthi ukwendile, yena bekade ukuthi uyathi angikendi lutho, uyathi angayi ngishone kuya kuJesu, uyathi angazili nekuzila, uyathi angathandazili awa, uyathi anganikeli nekunikela, kepha ngeke uphike ukuthi ekugcineni liwayini libe mnanzi. Sihlobo sami, lokutakwendiwa nguNkulunkulu utawubade impendulo ukuthi engabe kwendeke njani, kepha ngeke kuphike muntu kuthi uNkulunkulu ukwendile. Lo bunanzi basekugcineni ngubona kuyawukhulunywa ngabo kakhulu kunaloku loku-ke kwaba khona kwase kuyaphela. Azange bahambe bakhuluma ngaleli beliphelile, bakhuluma ngaleli lelagcina likhona kwaze kwaphela umcimbi. uNkulunkulu utakubambisa kuze kube sekupheleni. Amen.